Mars ni somthum pakhat zirtom ni sang ni somni pathum ani thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in du sakna chipai kan buka cheu nimin khan New York khopuya grand jury anti Manhattan District Court chuan US President Louis Donald Trump chu puitling film siam tu Stormy Daniels nena aka hupnan thamna US dollar nuai khat le singthum peya puna thu boi chuina thiamlo chantir indictment anita hei hi US President Louis jinga misual anga puna criminal charge pek na masaber ani he has money hi kumsang ni song paruka US President Aaron Chu chantir campaign line porn star Stormy Daniels ka hup saknan US dollar nuai khat le singthum lai choti laya amichor Michael Cohen apek tir ni in soi ania Trump heroin he puna hi aphana sa hle ani New York City Manhattan Court chuan Cohen chu thiamlo alo chantir to kumthum tang turin alo hrem to ani Trump po court thiamlo a chantir chuan kumli zat zel lama cho chhumkep angai ve don tina ani ang Michael Cohen hian Stormy Daniels equal Kate Davidson chu text message a thon dan te chu FBI in an chuya Trump hian kumsang ni song pariat khan Michael Cohen hena dan ang takin US dollar nuai khat le singthum an pe anga soin campaign nana sumtling khom pe kanilo ti asoi ma se chung sum chu Stormy Daniels sikota pek ngei ani MT ero soi anilo Playboy model Karen McDougal po aka hup saknan US dollar nuai khat le singa pe angin Donald Trump chu pu ani bok hetianga has money in pek vel dan hi thuru konga von tlat turati ani lain alo pu ru leak out palesia hemi awang hian hetiang thule la hi chuizui ani taper NBC News chuan Manhattan District Attorney thupuang tu chuan ni jana Donald Trump chu thil diklo tia puna indictment chu adik ngei ti soi chiangin Trump ukil rualte po an hria tir to kar le thole ni hian Trump chu Palm Beach Florida state a chena building nuam tak Mar-a-Lago atagin Manhattan District Court a inlana in peturin anti anring ani ati Trump ukil Susan Richards le Joe Takopina te chuan New York khopuya Manhattan District Attorney Office lamatagin hriatina andon thu an soi Trump chu court ma a hruai ani theinana ruamhana an boipui tur thu soin President Trump chu thil ti suala pu indicted ania eng thil ma ati sualo courtin politics thila a hremna chu nasa le theitopin kan peile ton ani ti in thu chuan siam ruamhan chin dana chuan ka le thole ni chonu ta ni minisong panga Trump chu kota hruai tura tiania he court thian kum som panga chung zat chuin Trump Organization Company sum ti chin pen thua hremna le thiamlo chantirna anlo ti chuak to boka Trump Organization chu US dollar 1.6 million choi turin ati nge Trump hi eng ang chei ne Judge Rual Grand Jury ten thiamlo an chantir dan puan chu ani lawa Grand Jury te vote lak zo court chuan thuruk anga von under seal thin ani Manhattan District Attorney hi Braggs ania mi hang ri in ukil na a thokonga adikin a hming tha hle thinin an soya then khat ero in mi ngo laka hlei neina racism ne an pu ve thung ama Donald Trump ngei puin Alvin Bragg chu racist ti in alo pu to ani Donald Trump chuan achunga van pui chim ni om taka thil thleng chu adu lo hlia he thil hi politics thil le electiona inrolna le inhremna persecution history a avoi khat thlena le thil ti sang ber ani Democrat hote chuan do tan soya Trump chu chelbia thren be tumin an bea tuna chuan rin le be seilo le ngai tua phak pialama thil an ti ta ni election thila inrolin poisoina reng nei lo chunga thuthlu na siamin thil an ti ta ani ati Trump chuan an puna chu diklo ti in Alvin Bragg ka office chu chhuilet adua a thil ti dan chu thil ti omlo tak chhuina ti in Bragg chu mi hang le mi thlei bi na nei na sa a pu ani Bragg ka office chi then khat chuan liberal billionaire George Soros chuan sumin a pui chawa Bragg chu Manhattan Court Attorney tura thlana aru ka sum tam taka tranpuya puin
Republican House committee peng pathum te pei chuan Soros le Alvin Bragg office in zomna chu chhuiduin Alvin Bragg po chu House committee peng pathuma thu zofia ko ano phu to ni Trump hian March ni somni pakhat khan man tur anga insoin ama Truth Social platform atangin lung oilona NT turin ama thlop tu te ama achil tu te protest bring back our nation tin alo ziak to a karma sakhat ama chu thiamlo chantira man ani vai chuan buina nasa takle chiana lo thlengin thina hial a thleng thei tin a soi Bragg point vawna tok malin thenkhaten envelope lekha ipa thi theina powder hi blue leka ni ko hramang lowa tuk mai theina te mangin vawna thon alo ni to ni Trump chuan achunga thil thleng chu radical left liberal thiangzau ho President Biden a thu le hlaten om taka kruk Democrat le Alvin Bragg aten an boljuina tia soi selin Make America Great Again ti bona thil tia apu ani nimena grand jury ten vote la thutluna an siam donin court lama po security po an veng uluk leya thole ni a Trump chu court ma a in lan don chuan New York City Police FBI le Secret Service lampo thuk le nasa takin an enrolin ven himna an kalpuyang nimina thutluna an siam zoin the Associated Press chuan Trump chu voin zirtop nia in petura tiania ma se a himna ngai to angai awangin Secret Service ho po an enroll angai do na wangin kar le lama a in surrender zok tura ngai ani ati New York Police Department NYPD chuan Trump chu court a in pek lu dona buina chua lawin an police officer singthum zaruk zet mai te chu buina chuak thut a oma tudai thuai thei turin an in ral rin tir to ani Donald Trump chuan an chunga thil thleng mek awangin kumsang ni somni palia US President chu atumna le White House lu atura a beina chu top san mai atum lo ti reporters te alo hril to ni Democrat ho te chuan grand jury te thuthluna siam dan chu mi tuma dan chunga leng above the law an omlo zia ti lang tu mai chau ani an ti lain Republican Party ho te chuan Bragg chu athu nei na mang suale Traman White House alua theilo na tura malak na ani an ti thung House Speaker Kevin McCarthy Republican of California State chuan hetiang ro relna diklo tak an justice thil hi American mipui te chuan an ngai thiamin an palzam mai ho lovang ti in Twitter a tweet kul mai Senate Majority Leader Chuck Schumer Democrat of New York chuan American mipui zongjong chunga dan athumun veka wangin Trump chunga po dan chu angai renga dan chunga leng ani bik lo ti a in hriat angai ni pon lama tangin dan anga malakna political thil a in rol tur ani lo ati thung Mike Pence US Vice President hlui chuan Trump chunga thil thleng chu a thin rim thlak tak zet ani atia Florida Governor Ron DeSantis Republican Party changa US President chu tum nge rin kai chuan American thil ti anglo tak ni in dan lam ro re na chu political agenda ti puitlin nana man tumna ani ti in Trump chunga thil thleng chu adem hle ani South Carolina State Governor hlui le US Ambassador to UN hlui Nikki Haley chuan hetiang thil ro re na diklo a in politics thila phuba in lakna ang zok tin adema ani hi Republican Party changa US President chu tumtu Donald Trump ti lawa puang chiang tu pahni nani Billy Graham a fapa Samaritan Purse Christian NGO lian tak nei tu Reverend Franklin Graham chuan Trump chunga thil thleng chu in puana diklo ti in politics thila in beina ngain Trump tana tong trai sak turin American mipui te asomani House of Representatives zinga Manhattan District Court thutluna hi dik ti tu le thlop tu anom nual lain thenkhat chuan Trump tran le thlop zongin tongkam an chak chuak ve boka kan ram hruai tu thil ti sualte chu dan chunga an leng bik love an thil ti diklo man chu an tel ve turani ti te an oma House Member Raul Rizalva Arizona State chuan atopa chuan Donald Trump arte tala kan ro turin in lama an lo hota ati line House Member Tho Ruben Gallego Arizona State chuan grand jury ten thu an zial mum ma chuan
ngai dan lo soi vak vak atul kher love ati ve thung ni in Associated Press News chuan aziak House member tho Ruben Gallego Arizona State chuan grand jury ten thu an zial mu ma chuan ngai dan lo soi vak atul kher love ati ve thung ni in Associated Press News chuan aziak House member tho Republican member Matt Gaetz chuan Donald Trump chuan American mipui te tan englai poina beireng thina kat tan na min tho sakani American mipui tamjok chuan Alvin Bragg a thil ti vel dan which han chu an tha chiang hle ani ti in Bragg chu dema Ronnie Jackson chuan Trump chu misual ber anga an puna chuan America ati ro pui zual zo kang Trump huat thluna le Democrat ho te thil ti chuan White House a lo ki le na tura kong a sial pui zo kani Truman ala hne ge yang heng mi te hian an tura an la seng ngei done ati Republican ho te chuan US history chiana le hun khiat dark days to lai berani e ti in an soi sel hlomani The Politico ziak danin Trump chu courtin khuakhirin US president chu tura a campaign vel chu case pending line khap sak chin an nei theyanga tin ama chu zela tan tir tura hren man emo an ti theyang ati line chu ti line criminal case a or line dan ang takin presidential campaign anei ti top turemo zela khongbo tur ti na lam hoi a om tran lo ani anti state pakhat courtin mi tu emo thiam lo a chan tir chuan federal US rampum huap thila ahna avuan theilawang ti lam ero a om tran lo ni om takani Trama ukil te chuan state level court a ringot nelowin federal court lama a case or hi an son tir an ring New York Police Department chuan officer sin ni le sang thum le civilian an roi sin khale sang kwa ta chu Trama chu indictment a puan ani hnuwa voina police uniform nen an in ral ringa office kai vek turin an hril ni in Breitbart News chuan aziak ma se voin zir top ni hian Trump chu man ani don lowin soi ani le ta zo kani Manhattan Criminal Court lama ero police an tam viau ani ome The New York Times zia dan chuan Trama has money chung changa mi paliten an share pui angin an soya tin Manhattan grand jury te chuan Trump chu sum dona konga thil diklo fraud kai noi om som thuma achung thu hi soi ho mek ani ti in frontline Trump indicted ti in athlak nen an zia kul Los Angeles Times The Wall Street Journal chanchin bu lian te point Trump chung chang chu phek ma sabera an zia kul vek mai bokani USA Today chuan Trump chung changi White House lam chuan van tlang hriata engma lo soi ve an tum lowati karmasa ero kha chuan Truman du lo na lan tir tura social media mi te fui pona tongkam alo ziak chu White House chuan adem thu an ta lang ve thung ani